Yesu. Bible ere ha atamela ya matafita ore ha ke ka mata aka mare ke ta ka lebitso la Modimo wa Israele. Hobane o tsebile Dafita hore ha ka mata a hae a ka nna se gone ka lebaka la hore ke motho, mare a re ke ta ka lebitso la Modimo hore ha o ka hlola Goliath o tla bo hlotse Modimo yo ke mo rapelang. Ntho tse ding ha di batle matla a hao, dintho tse ding ha di batle bohlale ba hao, dintho tse ding ha di batle bokgoni ba hao, dintho tse ding di batla lebitso. Ke re ke mang ya re fodisang? Jesu. Ya Dafita ha atamela, o atamela motho ya ikemiseditseng ho nka bophelo ba hae, mare o re ho yena ha ke no ntsha dintho tse wena o di tshwereng, ha ke no lwana ka tsela eo wena o lwanang ka yona, but nna ke tlo tla ka lebitso la Modimo, ke tlo atamela ka lebitso la Modimo. Ho na le lebitso, Amelia re tle tlo phamisa lebitso, ho na le lebitso la Jesu.